Nditire na daktari Moses Kena Onsarigo kurwa daktari ya World Fit Health Centers. Na World Fit Health Centers ni daktari ya nene. Tuko na matawi mingi, tuko na tawi kule Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Tubwate clinic ga Likaratina ani tubwate clinic ga Busongo ase nyumba ya Uhuru Plaza third floor room 307A. Karibu sana. Mbia mana daktari. Wana ningani tuchake limodioka ya mase mwabe go kweresero mwanchu murigereri. Oburwaire obo bwa diabetes. Mborwaire ki aso muno itobwe kebusi. Urwe sukari. Ama kisukari. Urwe sukari tienda gotebi karuna. Unoburiro bu twarode bogen recommend kana asitari ense yaito ya Kenya yoka. But the whole world. Igo emyaka gocha mutu abantu abange mbatwara uburyo sukari sana kobwa munatubwa tebono yiga noriye linga kiyakare bantu mbaga twara uburyo sukari lakini bono yiga abantu abange batwara sukari sana muntu kikoligera baadaye eka tokotenga munabo twara sukari nkitominete esukari yawo yetaniri eke wango keliye wente kobeso mubiri esukari talingerembe karo obongo bweto mbogo kolegas tobwati sukari somubiri mubiri turokora gas ende yonsi nyorokora molto ukora mukito ukora mukinga tobwati sukari somubiri so everything umubiri ito obongo bweto kerekimo ngetagete sukari any cell somubiri nitagete sukari egere emanya go function ekolegas optimally so sukari talingerembe lakini bono esukari yawo yetandike kiwango kiliye wente koba yankoroka esukari yete wente koba 3.5 to around 6.7 millimole per liter ine sukari ngiye wente koba so mubiro 3.5 to 6.7 millimole per liter ine sukari ngiye ego konyo mubiro gukore gasibye lakini bono kari sukari yawo yetaniri 6.7 of course ekara tokora twalire ndagira kwa riro kuma kwa nyure soda uze fanta uzingi esukari ya onkomente kere samanyinga eke etani 6.7 lakini ntobwate pancreas oro imamnangate emosho oro imoro pancreas yebona kere sukari yabeire nyinge yetandi 6.7 pancreas yekomanya sukari yawo yetandi 6.7 ya produce insulin yeye yarusie sukari esa manyinga yaira into the cells use yarusie sukari esa manyinga yaire elini dialosi gose amafuta gose dialosi agacho esukari yagacho so mubiri bono ndiwe ige insulin ereke bungo umurangu no bungire wikato igoreke bungo keigoro umurangu omanye go swaime insulin nereke bungo geigora cell chiago chire sukari kitumie insulin is a pump eko pump sukari from the blood stream into the cells metengo wate wakari sababu ni maten koragira tole bado kero mundo nkoragira kwali bukuma bwa gombia kwali ndagira yombia tomagetika kyamba karaga to kuchya wakora ni tomata kijingu cyacha ngakindagira kurwese intestines yaba absorbed yaso esa manyinga yaba assimilated into the cells so all this mari no nginya sai sana mundu wako alitumba kwa njia ya kipekee kirege ntugia korega asimagitaki so eseli sukari gonda nana gotebi nandangiro lenga sukari talingerembe utwale sukari eso mubere netakire lakini tetanie kiwango kiliye tani akere sukari yetanie kiwango kili achie 12 millimole per liter
yakire 15 yakire 20 yakire 30 bone gosalia omubiri natogende gukwana karo. Bono daktari kero murwaira nyare ko baga gutwara oburairo bwa diabetes ncheraki aranyare ko baga kumaya gose ebimanyererio mbiriri tutaragenda imanyererio katuraroranga esukari ntobu egana eromanye komanya esukari ntobu ari type bere yesukari ntobu ate sukari type 1 type 2 ntobu ate sukari y'abana abake n'abantu abanene bigere libono eliya abana ekorokunga juvenile diabetes ama type 1 wata malita mangi oburu bw'esukari bw'abana abake ibo korokunga juvenile diabetes use type 1 andi ditalinde bokoroku insulin dependent diabetes nga yani ekero bw'atubure bw'esukari obu abana bake goikotumye insulin maisha yako yote. Bwana daktari tangu ndako na chekerote abana maybe nkoru kegoliki goika kegoliki tegoli yani kuru mwana muna ndatebe muna iburu pake miaka 40 below 40 years eyo kuru kubado juvenile diabetes kwanya abana baikire miaka 5 miaka 8 waje gopimba ngabwate buri sukari juvenile diabetes nga nana tebile nga bokoro kunga insulin dependent eminati ga karo ngegero tegere urubwe sukari bwa bana bakembo ko wena we cut I use insulin supplement forever lakini bona nito bwate type 2 diabetes neri bono y'abantu abanene abantu betani myaka 40 years and above watwali burubwe diabetes bone ke watwali burubwe diabetes bokoro obo bantu abanene bokoro kunga nani insulin dependent tato tegaregete nani insulin tali lazima umuntu atumye insulin nani insulin dependent diabetes tali lazima utumye insulin nangenda gotera. What does it mean? What it means that a pancreas yago kisel jiko produce insulin, the beta cells jiko nga you know the cells of Langerhans, insulet of Langerhans kisel jiko insulet of Langerhans go produce chile na jiko produce insulin ige minetinga nchiga nditako produce insulin kisel ngo produce chile insulin ngo produce as normal lakini umubiri ogo otwade what you call resistance to insulin so nakeko ragurunga igoburu bw'esukari bw'abantu abanene ni short miskaro na boko gwena na boko reverse the condition umuntu abe byari gutumya mariogano because pancreas yae go produce insulin. So I've said this and let me repeat nganto bwatu bururu type bere mono cyo bururu bw'esukari nganto bwatu type 1 what you call insulin dependent diabetes yabana bake and into bwatu type 2 ama what you call non insulin dependent diabetes yabantu abanene. Of course type nane sukari ne mwanto bwatu ndonga gestational diabetes iyo obwato mwana ugoso ole molito naboko nyonge sukari yago yakirigo lakini ngochere yagwena use yababuya uno muntu twara go gestational diabetes lakini type 2 twari sukari na type 1 and type 2. Bwana daktari kero kende nkige konyara kwabakia ekoreto burairo bwa diabetes sukari anonde gabantu bategerere nkige korentu bururu bw'esukari number 1 ntwa kwana igoro ya type 1 ekero togo tebanga no bwatu bururu bwa type 1 insulin yani bururu bw'esukari buri bw'abana eminetiga nagotebi omoberogo obonyamasi bwago bwonchokeire omonyamasi bw'omwana bwonchokeire pancreas yae obonyamasi bw'omwana bwonchokeire the beta cells you produce insulin
onyamasi bw'omwana bwonchokeire the insulet of Langerhans kiri produce insulin bono bwakire bwaitire ekwerende kiri produce insulin so naki bono na turabwekese category kunaki autoimmune diabetes onyamasi bw'omwana bwabona bwaito omwana. The question is this Karo ngaki bunyamasi bondo bwonchokera abana bandi butibonchokera abana bandi. Number 1 egotegemea lifestyle y'omusubati ngaki abwati ngaki omubwaye bwalengerizibwa bwatu omwana nkoragera kwalenge buya ya wanjite junk food ayigasya no koli kindagera kijeduka mono ngaki kwamenye tubumubwa ngaki so your lifestyle iko byanda tekara omwana ogo koibura mambi oikomanye nga n'omubiri ogo gukikoibura omwana ali okwego omubiri ogo no gukikoibura omwana oikole ndo omubiri ogo omuronge oragere buya oli endagera ebwate what you call high in nutritional value endagere moyo kali endagere kwete most of the time tokolagere endagere kwete so okoragera kwa ngote momano into gya kabiri ko ntuburi bwesukali abatotanya komanya abange ekero kwa inko ene gitali Karo kwa linga mulito kwa ndole MCH clinic wasomigo ugatebunga tobasa kokonkyo tobasa ko mwana ogendagire nde yonse omogonkyo konki gweka mpaka emetingi sita rumayo ja kumwendage lakini unakuwa mjeuri unasema hapana mimi lazima niende kazi nitaacha kazi yangu namna gani na huyo mtoto wangu atakula nani mabere timbu ati wacha akomwenda nyoraba abangawalia bakoro wacha watenga mtu abaitendagira mapema uyu daktari anaongea nini wacha akomwero ngoli wacha akomwa egende ikuru ikebe amabere ya ng'ombe abana ogende nyagitari Karo today orora abana bali babwata buri sukali abange nabali baito amabere ya ng'ombe mapema badaleke meeting sita so amabere ya ng'ombe a trigger what you call autoimmunity a trigger ubunyamazi bwachi kwite pancreas yao. So let me say this, it's a warning. Sasa watu wote tuko nyora abana nga tafadhali umeambiwa hospitalini nyonyesha mtoto wako exclusively bila kumpatia chakula yote, bila kumpatia maji, bila kumpatia anything for 6 months fast. Alafu ndio baadaye umone uja kama win. So kwa nyora abantu bali bakora igo. Abana bange bali bavuga turuwe sukali bategesagete nyagitari bakubite sindani inyoranga no kwatokora magoso. Tafadhali tutiyokora magoso. Umwana orobera ruduwago rumo isaine ase meeting sita. Obera ruduwago ibubwata macha isaine ase meeting sita. Obera ruduwato nutrients ora think of ase meeting sita. So mono abana bakonyora uburuwe sukari nangete bateba nabali bakwego mubere yengombe lakini nande rero Kara mangana chinchi cyo kwa dai kirege ntukiabe kuri supermarket ngene nyamuta gete ngere supermarket onyene ndagire ndiyonse bona abantu bali bakoroza chindage factories baje no bokora bono bakali kubeka ibintu biri biko attract abana babeka chikatuni banya endagire ya togiku ose TV umwana wanya kotogi nagaranga ice cream whatever chocolates and what have you wonekero kuru mwana wa supermarket yoro mwana onenkora nawo ko mugire supermarket kumnyokere ibintu biri biko togi wese TV ebintu biri biko togi wese TV junk food nkolende kiro buru bwe sukari tafadhali torageria abana betendagire natural ngari kunyarekana so buru bwe sukari type 1 na ubura ache because of a mistake lakini torageria buru bwe type 2 ingi ya kwento buru bwe sukari wabanta banene auna mechande number 1 twatanga emyaka igomune emyaka yage kogota na bera achangie kwento buru bwe sukari nonya kogota igokera we kire emyaka 40 years and above endagererie korokunga ebwate carbohydrate taka konyetiga kalinke yakuli bukume sani ngima aliaka kumaga sinini
yakulio emochero monge kali kamochero gasinini kagere myaka 40 years and above na bera achangie kolenta oburuire bwe sukari. Number 2, family history. Oburuire bwe sukari ngobwati bororo enderi kato muna bwati bwe sukari mamu na bwati bwe sukari maakuna bwati bwe sukari onyonyole gwetira senderi yawo ento kya gatatu obesity obo mubiro monne muno ko mubiro monne mono mune attract bwe sukari ikuja ko mubiro monne mono boli nga kilo cyane iyo nga kiwende koma nanje kena ngwende utwa kilo 60 around 65 to around 75 bono lero ngali utade 80 something kwa mfano. Hiyo ni makosa, lazima uangalie kilo zako. Ento kende kya gatatu kya kane sorry resistance yegocha okoba utaligo kora mazoezi. Ufanye mazoezi karo. Mazoezi ni mazoezi. Hata ikiwa ni kulima shamba mazoezi. Lakini wewe ufanye ulimi shamba utoka kora kende gionzi okumuka kuruga yese gasi kwenda kwarara mangu kwabo kigasi kwenda kwarara tuziko tara motorbike chakile nduzi mimi natukua nduzi nakuja saizi tuko kora mazoezi kuruga saka para sasa nini tuko kora mazoezi so gutakora mazoezi ama ruwere narago changia kwa ndo uruwe sukari uruwe high blood pressure nabo chake ama lyogo tia kunywa malyogo ovyo pain killers abantu wangite gutumia you see notoka ndako kwana ebintu nebinge birali ntuburuga agera uruwe sukari mundanyo tubinge tukwana ntoko tukwane ntoko kura ebintu biragera endagire okoli tolikoli ndagire bwate fiber okuli ndagire bwate junk food ndagire tota sukari ere ndagire kire ndagire dukebe kire sukari kire ndagire sukebe kire sukari ine rwanjete you see lifestyle amaru esigara enda vitu ni mingi zinachangia kuleta ugonjwa wa sukari. So what I'm trying to say is that ya wantu wamanye uruwe sukari si mchezo, especially uruwe sukari bwa type 1 kagira bwa complication chinde sana bwa bana anda bana bako nini a lot of pain kulete shindani maisha yako yote, so we need to take care of ourselves. Ambia mana daktari mancho murigereria abona nigo nkora swaso mutimo komokeigo korende tokoira nantu nyare ko batu kumanya igoro yoboro iro bwa diabetes abwa storage ko batu kuma ebimanyire byo montara nyare ko bagako bitwara elia manyanga utwaliro burwairo bwa diabetes tosuka tobesiko gendale kabena inchi kuromo chakano kuika omwerio. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi obutindiro bosombasi amate ninki kere tokole asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaru na amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na amaryogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikaru arigo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi. Twakirishimishe namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatale icyobutindo.
tumekusudia kuandaa sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima. J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobunchuria 0788666662. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mancho mligerelia bw'Ensoko TV, karibu sana imeyoboroberyo bw'obugimano bochenu abwasitogendete gusangana Dr. Kena Moses igoro yoboro irebwa diabetes gwe kabono ni go bono daktari arabega gutumanya ebimanyereryo uranyare ko bago gutwara elyo manya buna oburo irobo bwanyare goswa ase omubero. Daktari twaresere gatie ebimanyereryo biri omancho mligerelia arabega gakobirora so omubero elya manya buna ama eno oburo irobo bwasoira so omubero ore bwesukari karuna tabantu barkitek bere iga bana bake nabora abetorre manyiri mapema. And that's why kero mwana kurwara kwa mwire nyagitari narikiza kinde tegara punyo sukari nyombo sayo nabora arole mnabono boil si somubero mwana gutwara boil si kwende mwero boil binyabororo ora bunda mwana bwate binyabororo wara mwire nyagitari urapima iga bono buri sukari bwa bana nabo taroro kane mara moja abaja kugunduliwu ekarapimira sukari n'umuntu nawe wategura sukari lakini rende esaba ntaba nene mbimanyirira cyokora umanye nk'umuntu twari burubwe sukari imanyirira bitatu kurarigire ekimanyirira getangani okonywa maji saidi erango okonywa maji after a few minutes ande kwewerango after a few minutes ande kwewerango ekero kwewerango yokonywa maji mono tokorokanga polydipsia eyo minute nya naboranye kwanyero burubwe sukari igerango nero kolige lirango yawe yachirego unitarke ikoba ekimanyirira yakabe amacha yokonyu tariko gendeze into your cells agosoka igogo itera machi yokaryoka obwate polyuria ogo itera machi after a few minutes andi kwa iguro chitera machi after a few minutes nandi kwa iguro chitera machi ogo itera machi mono okonywa machi mono nandi kwa itera machi ayikuru mubero lakini ekimanyirira yakabere ekimanyirira ya gatatu no koragira mono okoriye ndagira within a very short time nanja yakoriye se am ekwende glucose yeri ndagira trigoso into the cells
ekoberesa manyinga. So your cells are hungry, your cells are asking you, they have a lot of hunger, they're telling you tupatie sukari kwanya kuragera kume sukari tiko so senti teligo so asumu biro. So obwati ndio nga polyphagia okuragera mono ndio bwana egento kia kane utapoteza uzito. Wono sukari ya teligo so into the cells na kiura bomone ogojaga korea okorea because sukari teligo so into the cells sukari ere into ese chija cha manyinga nandi ndago nyulige ntokeni onye turaragira kwa mfano umubiro go kobunu fats chabunu chibe sukari muscles chabunu chibe sukari lakini sukari teligo so into the cells. So kwanyora you lose a lot of weight. Number 5 ogo chinguru tobwati kale kwalengeke bwaro lakini bono tobwati chingu chia kwereni ole so weak tokunyara koraga sinde yonse weaknesses abura nyolenga moko watu uruwe sukari twata bengoro ya boils kutwale ebinyaboro rumubiro goyimo watwale binyaboro ebine byonyiri uruwe sukari imanyirinde mbire bigocha bono okawa gwatwalire complications watwale mechanda munabona maiso wasinyi korabia chinguru cy'ubugaka cyede umuberogo amacha watwale UTM dumnebi imanyirinde byacha because wachakire gutwara complication gutyeso umuberogo watwala magandi umubere chindani chiko kubeta kurunse na una chindani chiko kubeta kosa magora agonse you know you are number dumnebi byacha because urewe sukari warente complications. Kero kende daktari bagote atebo umuntu nabwate liyote asomuberoye bagote anga onye kabwate diabetes ndiriko baliko nyara kubwenda bwangu namaine neke maine oligele urewe sukari mesikaro iboko gero bunyamasi bwa bwagendanse. Number 1 obunyamasi nabo konya twawena so obunyamasi bwa kero bwa chirense yote lyagondi kubwena so obunyamasi bwa chirense gizo yawo ndiko kwenda kwangu. Number 2 oburero bwo sukari ibogo tichie emeki yagote gutalia manyinga boronge bwarenta what you call poor blood circulation. Onye manyinga taliko ikeseri yote lyago amanyinga narakumu kibunyamasi arenteseri yote onye kana rakumu kwende endagira yarenteseri yote igire yote yawo liwena. So poor blood circulation na bekogera yote lyawo ndi wena kwa hivyo abarwira abange bawoto urubwe sukari bako na choma go because manyinga taliko ikeso kugorokoli otwale gente ko runga gangrene yani ukurukoli ile mugu inaoza inakufa otwara what you call wet gangrene umunyagitali ochikoligereri otangaya baje kumupima baje kora Doppler ultrasound baje kupima baranga manyinga taliko tarabuya bana chokogo kurukwa nacho egero ubugima otwara ubugima lakini kuroko genda so nabo umuntu bwa diabetes yote lya indi kubona bwangu. You are right. Alafu daktari kero kendo muntu nari sukari naboko nyoraro mwaro siye chaye mubegete sukari bya lakini asere aiwete bunatebu ati boikamente oyimo chando kyabwa ina vera bedalili buri sukari so na umuntu awente okay abantu mbale ntobwate ebintu biri kuri sukari ngakinga neso mubiro ngakinga nese chaye test glands itubwate so muntu these testing glands nabora nyo change go function properly niwe kose nerves change go function properly so ata kite sukari nyinge na vera abe reason and reason ya kalino na tebile na vera abe okoba atwado buri sukari umubiro utakite sukari nyinge lakini sukari etaliko enda into the cell lakini enda kubuli ndeke mukaro kwani untumura kunywa sukari Aye watiga ndikuna natita sukari 2005 up to date sukari ni kifo unakunywa sukari namna gani? Ngoja nikuonyeshe kitu kingine kidogo tu. Carbohydrate enda yale kunga carbohydrate eliye kolenda chingu
to be digested esenda yago ever absorbed, ever assimilated into the cells, you need what we call vitamin B1. Vitamin B1 is what we call thiamine. So esukari elinebwate thiamine elyetuuka tebwate nkyo kunywera. How is it going to digest itself? What it means, esukari ekero konyu, it robs you. Eko koibera vitamin B1 from your body. So with time utakuwa na magonjwa mingi. Mimi sikunywi sukari. Kwa sababu sukari ni mbaya. Kila mtu aje sukari. Sawa. Kero kende daktari abasubatu bali bebwatera neti naende maybe babwato boroiro bwe sukari. Baba bako bambukiria abana babo kero bayibo. Tali mono. Lakini nana bira nyarekane. Onye sukari ere nyingi samanga tali kwenye control. Na bira affect omwana oye. Na we kolenta complication chinyingi. Onye wala bana bako iboru with low birth weight. Yani weight yabo erenke. Abana bayiboru baraba nina musano mubere. Chikiro kiri kinyingi wetani. So ibintu nebinge bira omwana nabako ba affected. So ekero umuntu abwa tuburubwe sukari. She has to make sure that sukari yaye is within the normal range. Sukari yaye ngo ipimare kerengaki okora monitoring so sukari yatebasa kuba erigo abekonda complication chi. Daktari kero kende binyorali nabo kwegwo omuntu bagoteanga oyo bwato boroire bwe sukari akoba gakugechikubwangu kwe batange sukari yane atirire ono react bobe kabisa ikige koirero ontwale tabindi Sukari ngo damage nerves. Ngo enderinde yego kunga neuropathy. Diabetic neuropathy. Sukari yego damage obongo bwabo. Sukari yata damage the sensory nerves. You know? The inhibitory nerves. There are so many nerves chiko affected in sukari. Autonomic nervous system yaba affected. So ekere sukari yego affect nerves na chagero monta nerve nere okogecho. Nerve nere koira nabe koira machira bwango. Ya to me message. Egero monto gecho bwango. So nabe kunyareka nagecho. Lakini nabandi mbali babwato bokora. Nabona ko babwate sukari ingo gecho bwango utamera. So talimonde ntoko gecho. Imbwate sukari ngo mbwate sukari. Nga lazima ngecho. Ando wako gecho ya. Na bali wate maybe babwate obesity ababwate mibere menen. Nyero kero kende kera nyore sukari mibere yabo nko babare bakokea. Wakokea sana. Lakini hata banga ekimangina hata bakirigia kane natanga you lose a lot of weight. They become cachexia. Yani kwerende ubonene bwabo gutagokea. So abantu bali bati mu biromo ntamayitinga no ngakingokeiga. Kumbo gokea because sukari yake kolte ere igoro. Watu watebili. Sukari ere igoro lakini ere samanyinga. Kiliko so into the cells. Kiliko so siki cells yago imi. Ere samanyinga. So your cells are starving. Your cells ikitegete ndagera. Bono obongo bwa wataki to ndagera. Ndagera tubugati. So omubero ogo obunu your muscles cyabunu, your fats cyabunu. Egere chibe sukari. Umuntu umakulusi a lot of weight. You're right. Alafu daktari mbale bako baba gutwara sukari enkaso mabere. Yeah. Sukari nabera agendense so muberogo. What we call hypoglycemia. Number 1, onye kwa watu buruwe sukari ngo tumyora maliyogo. Omocha ni usine sindani. Oibe nabora ebo bete marakabera. Yata kiru bete oso bete ki unit kireigo. Equal supposed to gotumia 10 international unit. Yaro watumire 20. Webire oibete nabeko sukari yako gendanse wetani munetakiri. Turaragira. Obe karo beto ragira nyore wike yemu. Sukari nabeko gendanse because you are not eating. Okogire. So sukari yagendanse. So sukari nabeko gendanse because ngaturaragira buya ose gwatumire edose chire iguru. Ose sukari yago yarenge tutaka kwa mfano yarenge 7. Nikakwa nkwago nte kwibete insulin kwa makwibita insulin yagendanse muno. Umuntu twara what we call hypoglycemia. Na anda umuntu yagoko. Na watu what we call hypoglycemic coma.
atwale koma gosogoku atali correspond atali kunyara gukwana araire akurusia mate okobe sukari ayachiriza kero kende daktari nabe go gutweresera igatie umuchando munene uri ubwate buraire ba diabetes arabaga gutwara uburiro bwa sukari si mchezo kama kuna ugonjwa ambaye inaharibu mwili sana uburiro bwa sukari especially abana bake bali watu uburiro bwa sukari uri abantu watu uburiro bwa sukari bwa abana bali kunga juvenile diabetes konyoro umuntu watu juvenile diabetes kile miaka 35 40 years si mchezo they lose their life mapema sababu complication chiro chile chinene wo bakonyo ndikurunga ketone bodies ibintu bingibi acidic yako bamuboro ko acidic side lakini buri sukari mbubwate complication ngosali buro mubere yes buri sukari ngosali keregento bali babwate stroke abange nabali babukonyora buri sukari amayisaga sarekire wa maisoli corona nabali babwate buri sukari bali batali koyiga bwangu nabali babwate buri sukari enkoro yago yasarekire watwele cardiomyopathy nabali babwate buri sukari chinguru chubo sacha nchiyo nabali babwate buri sukari amangana yo gusinyikonyora abana kusekonyora abana babwate complications nabali babwate buri sukari ngosali bole nerves cyago Notogenda kwana uruwe sukari ngosali bole figo abantu abange bakora dialysis today uranganda bako changiri bagende mu bako changiri bakikurusiwe figo bako changiri nabali babwate buri sukari iko buri sukari ni short UTI infections ezo mobile bali babwate pneumonia kerengaki bali babwate UTI kerengaki nabali babwate buri sukari so buri sukari immunity yagegende keregento kegosareka ezo mobile ndoko kwana tokoni so let us know that buri sukari ngosali buri mobile sana kubwa kendios aya bona daktari ningani weresero mwanchi omurigereria nchira kiaranyare ko bagagwetanga konyoro burwaire bugusori onyare ko bakagutwara burwaire obo na kiaranyare ko bagakonyoro bubwenye etero gochesenya gitari yetu ya World Fit botambe togotanga ya saa 3 ngete bantu barware igo tokurwara asogotamanya so gente gitanga no komanya the best scenario ni kutokuwa mgonjwa maisha yako yote. Kama kuna njia unaweza kaa bila kuwa mgonjwa. Let me tell you, Karo. Ogende kinya kitarigito gaiga na wono na kidi nyingine kwa mate ga kitarigito. People are suffering. People wanateseka, pesa inatumika mbaya. Because tubwate amaruire so mubiro ito. So encherengia no gutarwa sukari. Ngakira ora menyo tabwate buri sukari. Twatebengana abana bake bonki abana bake exclusively for 6 months. Oge koro umuntu monene kora mazoezi fanya mazoezi ikaro kwa Karo kweli kanyole muguru kenyi wono nkigwa tigirete kare wa nyuro wala myokani onyuro nabana bawe wakora mazoezi inyura kuri endagere bwata lot of fiber endagere bwata chigusi chinyenyi Karo muna gusianga ichinyitai kero munda wa chinyenyi boy lakini kwa nyanga chinyenyi toligo chiri nana jiwa ko yeto gutwara sukari so tia karichinji bari chini lifestyle to nyo marwa mangi kanyumake kali ndagire tia kuli ndagire ya junk food ranki okole ya akitokorwa bantu bakuweni buri sukari penda nake bantu bakuweni buri sukari number 1 tuwatebirenga encherengia no gutanyoro buri sukari ekero buke senya gitari yetu ya World Fit ngo ikaranza tulenze twagamba ekero twakoro kuri amenye utabwati buri sukari lakini nende gwakenya gitari ege ntege tanga no gukora diagnosis komanyanga no bwatu buri sukari igonto bwate machine ndubwate machine uri liga service yetu ndubwate machine ego pimo buri sukari twapime sukari yago. This is what we call a glucometer. Ekero tuapimire sukari yago twamenye sukari yago irengere twamanya sukari yago ngo twanyore yetani liboneke ngo kirieta kinyi twamanya gucyaka gukora management ndanga twate umuntu bote buri sukari bwa abana agotumye insulin maisha yake yote lakini uri ubwate diabetes y'abantu abanene we can reverse the condition
But the World Fit, we are the first people to reverse the bantabange condition with sukari. By what thing I na ngote mnyagitari nga wikanyo nyoma lyogo maisha yangu yote. Kazi lazima nyoma lyogo maisha yako yote. Tubwata malyogo number 1 akoregulate akuri sukari ya unga tewa sokogenda iguru tewa sokogenda. Let me tell you. Only abantu bali bakale mbaga tori buru sukari because of the mineral. A mineral nere kurukunga chromium yangu toke sendagira. Batonga kali oboli obombe kali wimbi. So twakwa chromium yali sukari ya ngambiyeri twakwa malyo gakogera e pancreas yawe yago produce enough insulin twakora njo kore exercise tubwatire wali korukunga race confirm tubwatire wali korukunga non twakwa malyo gaya a repair pancreas area within 48 hours nyo goli yasoire into every cell yomubiro ya check electrical and chemical defect of your cell yaro sugeso yawe yaro suyawo kotwa kwa malio ntubata malio gamanga ntubata malio gamanga ndo kwa ntuko ntubwate gymnema ntubwata malio gamanga koro sukari yawo igotwa kwa malio sukari yawo yatakwa toja kunye reverse within a very short time kwamenya utabwate urusukari ibo bro bwesukari naboko bwena sabantu beke gorike ero ndo twa mnyagitari karo Type 2 diabetes yeko rukunga nani insulin dependent diabetes nko gweneri na watoto maiti wewe ona daktari lingana lya lyo mwele kuchaso mancho muligere tigantebega karo nango tebo butambe senyagitari ya World Fit nyasaye tatongete bantu barware itokorwara asogotamanya ngatomanye ntoba barwaire akarogo cy'senyagitari ya World Fit itutage tomanye tobase kurwa matidikara bato tuburi ngaki ngaino wanyagitari bona karomukubuka mami mogo sabanga bantu barware manya alaji kasto kasto no tuliko sabayigo itutage timbontarware karu genda kuburi mama tungo wanyagitari mbubuka tibesa ora ndagenda ngore adiwe tinkonji bano sibaginyi ebitone bingenda kole so igenteke tanga tutagetenga krimonta so kurwara bamenye tutabwatia marwire ine igenteke kero monta gwe so esenyagitari yetu ya World Fit inyoranga kerogo esenyagitari yetu ya World Fit itogo kwana mangana yonse twabe kana semesa twagotenga diabetes yeko wena osuburu ribondo wasubugo sumbuna iboko wena twakwana 20 twigwana kiburu rwa wochi ko wena editeri anenda kitari Moses Kena Osarigo inkorwa senyagitari ya World Fit Centers na koyiri karunga ninjo munyagitari umutangani insomete oburweire intomete enkira yoko gwenya marwire wetere njire ya kawaida tokurunga conventional medicine and insomete nutritional medicine and herbal so kero muntago senyagitari bozo manyanga nko gweno leka wachize senyagitari ya World Fit kayo tonyora inchuga bosongo asenyomba ya Uhuru Plaza barabara Uhuru Plaza injumba kamarikiti echiroga enyombe yere mate sichibucheri yo mweryo nere kurukunga Uhuru Plaza gose Aliza Plaza so imenje goroba ya gatatu room 307A tubwate clinic ya Somo Eldoret tubwate clinic ende igari karatina ngere se namba ya simu 0722 245763 inamba ya simu 0722 245763 mbia mono asogotulire karibu sana daktari asante sana daktari asogo sanga 9 tukoli ale rasomo robelyo itobo bogima nobo chenu mwancho muligere yabwe Ensoko TV no kwegena kwane buna kwanyare kobago konyora obosemia boisaine kurwa somunyagitari to Dr. Kena Moses oyinyare kobaga gotweresera sobwagare igoro yoburwaire bwa diabetes gose oburwaire bwesukari umerana na inche wiki ego chari tukolia Jumatatu chinsa ibere chia maragoba asomorobeli obogimano abachenu bunokoletwa sore na inche Caroline Mausa tunyare kobato wesemia igoro ya marwaire au tobwate gwetera se chinchira cheito chemitandao at Ensoko TV asensemo ya Facebook Twitter boigo Ensoko TV Instagram na boigo ensemelia ya TikTok at Ensoko TV. Asante sana ase okoba obotegere liborobia.
Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwanchi murigereria ntobe tugwikirana ase chichiro ase tokumwerekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori y'ebimeri buna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igo tosikatonyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Matingatara daiketa onia nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umozu batera mabwari Murigereri bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litu kurie iki guchakera chinsa 10 ya machamogoroba wikenseyemo